Watukufu mdunga matangazo ya URTC samahando ritahao huonde wafanyishia armwele ra kawaida ya kuladhimu rimwele shene taarifa habari ya usiku. Mwenkoni mweze madaza himi se taarifa habari ya hema katianu ndazinu. Mkonti beandha wa hema wakala wendele iho jumba la mawakala hamramba. Hafla ya utamia jumba la hele shirika la majina mwenje yendele ya mfumne inu hun moroni zinu. Mwenkoni mweze madamshinzi za himi se taarifa habari ya hatu hema katianu. Mkonti beandha wa hema wakala ubulwe mfumda ruinu ne makam raisi wa mwando wa hili jumba la mawakala Dr. Maulana Sharifu ne madaka mtalaani de barnamaji ya sharia ya uruhusu ya muwahe jaula ya rengeze azma za lazimu jumwa umtarisho za nchaguzi kabil za hema wakala na rishilie makam rais Maulana Sharifu. Nukta sharia hiyo geritsa hao rimruhusu ya muwahe daula ya juya pare o mreso ze voti za hema depute waladhimu wajarini zile plasi zatu. Ungafikiru kaya lo suala muhimu hale keja kafanya heli shangar shukuri wa mkonsonimeni unu wa heshari ya shanyimeni yamana shinika mvu zaidi depute eka shinika depute mvu abo shinika raya mvu esa sisi nema wakala wa hema raya abo lelo ranya le urongo ikai depute harongo unge lelo shara shanyimani shansukaya galadhimu haina wakati president ndio kufanya ordonnance katinde ordonnance ya helo de finance ya hu ya tsahe ya ruhusa haramwaye ma depute nukto sharia hiyo narambe ngejoi rongowe le swala la de coupage maana sharia shanyumeni kajanzi de coupage raha rambo kanga sina circumcision tsanu sita mfukare ema depute ngo wangavi yambwa ya assemblée ndo ajujitamka abole lo holiho lo swala ku panda mwana lanza opezwa matso lanza ulitwaliwa batsina fijo mana sola jilo gala di mondo kansi wangalie nongozi nji handanide mabavu ya huwa abamfuruka ya ido swala lanzoli kansi litwaliwa hanamna njema yonde mane ka mfomari tsaha rirumie ema depute rimruhusu rume ma depute shirina wane rawarumia 2015 waundo waje wakansi hautulivu watwalile swala hilo waone namna ukaya ema depute la mwaka wangapi ibavu fulani la kala mwaka ma depute wangapi ye zenshida ngazuru husuma depute wangapi hizo ntipia yuhazika uketutsa fijo ketutsa siasa inji manabo ngabo ankiba ngabo ukweli buhari yabo tonkomputukaya iyo de mana raparwa lelo ne muhaye daula rijere mruhusu rirumeshire nawane wala anirambukaya abo wangwa jao wakansi rango mwa d'avril iliwanu wale mkwadi somali swalini wanwa wono kaya vanu wastahiki madepute fulani ili wajofanya zihazi hizo hanamna njema watsina fijo. Holiho depute msaidie upando wa hahengu aidi ya fikra yino amma ula wananae ijoka au la harumazanti hukumeza mwiso zinu wakenti ya ubadzima ili watualie namna ya uruhusu zendongozi bire ho wasta wahazo narumushili. Yule maana sisi radio karijiriwa harumale panza ngatsuku menino dushi la fanyiza hazizo rereze lwaza hatu na lazim jafanye code electoral bifanye discuter ko découpage électoral mananga bona swala muhimu ko kalija kaptujwa libe handa hu na de la kusu et juge électoral so na taba ha katina juge électoral. Upande wa waziri wa habari za ndani adhaminishiwa mshirikiano wa serikali ni marengo ya sharia haonesa ukaya yentinge ladhimu ikiharuma sharia ngende maana ipasao ware wazenye chaguzi za hema wakala na rishilie waziri Mohamed Daudu kamjoka ya kartiar masesio na singa buhazika entinga nzo yende neti hoenda yukanzoende kisharia yabo wajibu haina banoga sharia zifanyiwa ili zanzo zifanye feda kumori zifanyiwa yabo inokutwa sharia nitsa hukaya ema depute jawa kenti watwali
wanikera iswe daula iruhusa ya ngazi azma za uchungeza wanduo wapange ezevoti za madepite zijao zifanyishihe kena mnalasi. Lisuala la mahakama kalitula udhukuru la haina wakati mahususu nde namna ziha zizifanyishi hao harumwe mbawe kao shuhulia ni mashitaka lugha kimanga chambre d'accusation no mjarada wa raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hazinu watasi habari wa ORTS waona nane procureur jimla na zinu dizowaeshi binti Mhaju. Mbawaya iho mahakama iparwa wa chambre d'accusation dumahalani haukata shawiri uhuswe mijarada ya wanzao wahundani na uhuri ya wamuda zishaishiwa yauka kwa tufanya hazi ngasi na mezi miraro. Procureur general haone sauka zenrongo hizo tikweli hauka chambre d'accusation wafanya uhazi zemfum nene zemfomonti haina sukubalo dossier ngaifanya uhazi humkiniha ya kaujanesi habari hizo ngabo enavuka ikao hataha hasazise chambre d'accusation alafu dossier ka janrolewa sha eka dossier ka janrolewa tifasira ka chambre ka tufanya hazi mfano ili nke wadhi hana usiku boka audience bana boka audience hana usiku eka avoka ngaona dossier ka jabira yotifasira ka kabatuduka audience abutu jurun audience ngizo she dossier yaho ka jabira ya bomru jahunu hajafanya main pour doléance haonesa dossier yangu ka jabira hujwambiwe za tonga emane za tonge dossier hiyo tubira yemana dossier ka ijaka haja demande hayo chende ya haja she dossier ka jaja na wala wadukoja wa hukumu kwa tuanza waone demande bahi wanza wabwe dossier wasome waoneke mruwe kweli nge liberable nge waujua ya chili wakobonze au katwa ujua chili halafu ke dossier ya mruka jabira itifasira ka chambre ka tfanyazi ata mardi ya juzi abwa mfikiri leo mardi ya Antoine resiege harma dossier harma demande ya Nurdin Burhan habari dhukuruo uhuria wa muda le suala la husu mjarada wa raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi linji ya baoni harmai mahadisia hatu badzima na procureur general bandia ya vita emeziminane ya manda depo ezambakia ndo huenda usoni mwa mahakama ili dawa ya haina mziwa ama haulindia ya hakimu wa matafiti yafanye zitabu hizi za ladhimu. Ahmed Abdallah Sambi ngena haki ya uhunda uhuria wa muda hata usiku ya juu para usoni mwa mahakama ama hulawana na procureur general mjarada hamada unu wahusu mru tuhumlwa na mrabo mali za daula ngabo sharti mahususu za humruhusu ya hundane na uhuria wa muda huo. Haina mungu ya poursuivewa sibabu détournement de deniers publics yeka juroha homa gobani mpaka hadi bishila ya tuhumla ukashirengi iyo ndizo maranya watuparu ambiwa yani ezajirindi ya avoka wa president Sambi na hiyo haki yake tena mtumbu hayo gena mndu ya mdafiyo armwendu ya mdafiyo lazima yambeze fasuli za sharia ikaanga zidafiyo mruwa kana ujua hambe zitom mdafi ani izlo en défaveur ne client wa shaye ngujuonro rianziha ngizo wadhi ya ukaya ya article 1er de la loi 92 yambaka ya mru ya fungwa ya zingarwa asibabu détournement de deniers publics yeka juroha kabita liberté provisoire mpaka hatoa shileka ngutumloka shirangi abasa inu hukumloka uhibi ani zihuma jana maili horo hauparsa liberté provisoire nganza uhenti zihuma jana maili rangu urohe eke mahakama ya hajafanyiwa hundi haukaya zikanti rasmi ya ukakweli uhibezi humajana maili zila zihuma jana maili sangizo mihononi mwa serikali abu ya libi ekai jababu balbala kanono no etinde arenga zihuma jana maili zila woto renyezi wazo iyo sharia shulwa buranzi hale tsamba 92 tijuzi tijana ilimrwa jambe kashinchi kufanywa fulani je kaje kufanywa fulani alala sayala kimahakama lalai yandalino ekai hakimu hafanya hitlafe armwe hazia hahe ya ujomhukumu ndobi hawakatikao e conseil supérieur de la magistrature hatampaka ndabasa kaijarasmishiha litengwelo lihansiwa atasaba numewa e secrétaire général yibaki ukabahunde wabuha ya nyumba ya ukawa kenti wajua ndelenzi hazi shati ukaya kajansiwa kimeniswa ndwambao ese texte sazi zikanti o wanadamu isawa designewa ye secrétaire général wa he letengwelo aisaha nomewa
ibaki ukaya babuhe nyumba wandoenda kenti hakawaida zihazi zijohandisa sha wakati nga wanduko ohanza wa tie balbala wa tie harubati au wa tie polemique no ndwa veza oreaji ntuirenga haruma sensimbi amuirengo haruma ukaya gwanzao et conseil supérieur kenti ke opérationnel dingo hi emana wakati ubiri minji na yuti figirambi sonti pia c'est dans l'intérêt de tous sonti pia ramarania ramahakimu ra wanupia ngasina faida ukaya bake mahakimu wa hukumue mahakimu omonano baina hatu na procureur general ukashwabaha ya udhukuru masuala menji yatiao emaraia harara mfano demri ya tuhumla uka hahuntukafa mwana wa maha minane ikao hatawa baada ya gamatiwa ya bali wa huenda wa mahakama ezajirizi nujuzi ukaya ndukao hatuhumlwa ya ukaya hamenye mwana wa maha minane habaliwa ujo mahakama nao ole wabalia kao de surveillant au maison d'arrêt ya wabalia hakanao wenji hawatia arumafuko habaya yonde rapport ranikiwayo hati abaya adoto hamzima ende shiliwa reje ridemander fanywa rapport ya evasion relezi wanro enda hata waji ekanga bo mundu ikao hazisaidia hamande namna avoka wa hemwana ya hamba ukabalapa kamundu hazisaidia ngase haruma utunda rijue sha amambuka ile treto ngasi kabula rahera poryote kaifanyi warnikiwa wandu wavumbulwa ka wao no hawa shahidia waja ngesa ila rijue esa ufanya mahakama ya sabuzi batina utengua yanudo mahutajio ya herania ya waziri wa homwenje Humedi Msaidie atamia kirasmi ya fumne inu jumba la nyumeni ila ile shirika la maji na mwenje tartibu ya ujadidisha zihazi harumwa le shirika uliwe nafasi ya ulahi kizihazi na marania gejo parhaniha. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kababo wakahadhir. Omgharamio milioni jana na mingo 82 fedha ya Comor hawa hajumba jalinu inu namna ya ulekeza na usahilisha zihazi za hili shirika la mwenje la Comor hafaida ya hemaranya inu namna ya bulia nafasi uondo hazini makilia washinde wa parani haundo homunasaba unu yedhamana mhu wa hili shirika la mwenje hafanya mjimliso wa heze hazi wazifanya na uone safali kiza nyumeni zipasao zidungane na daho la nyumeni le jumba liluka lijawaha mapesa ya labonze shano mapesa yeze nsaba mwili zatu wa Komoro ikao rifanya pre harma ya SLPSF le jumba lilo lije lisahilishe marania zila hazindumio zahazo ya ukaya wa hundo mwenje wakati wa lazimu wa sharjo mwenje wakati wa lazimu eni ujoka utsano ngo harma le daholilo sharjo ya lihunde ngabo zitoma za unu wa mwenje wa wajua ngabo zitoma za unu mwenje wa production urufanya wa hegazwal zelongozo pia ngazolo za kanti zijisi basa use ya akiba harima ye hutuba ya hahe ye waziri ya dhaminishi wa omwenje hata ha warumishi wa ile shirika wa mgemhono ze juhudi za he serikali ili bakai hazi na sorafa njema kweli ze jitahidi ngasifanyisha upande wajao shaba heza baki besura director general ni msahau wamweja na msaada wa hatu serikali lokanga nzao mfanye centre de formation permanente ijuka hu isaidie wa wahazi walojua hana wakati namna ya ushinda wa hunde mashawiri hamna masuala ya husu ze grupu rangu fatuze bona ngoza sai kwa upande huo ngelengea mapesa mengi amngekairi fikiri barnamaji ya utsahanamna ribweliko lihunu ililo angalia wa wahazi ilido angalia wafanya walona wana mashirika binafsi wa hao washinde wafanye hazi ikao ngaijisao umbarikisho mwenje harima inti yo mwengoni mwaze nguzo za usahilisha Komor ya maisha bora vanu no mwahazi wizili na mengo miraru inu demana yedhamana wa ile shirika la Sonelek yarenda swafil awal omwenezo mwenje harima emiji de mabavu tibahi ukaidai Rieshe sauti ya Hafsa Abdu Msoma mudiri wa idara ya Taifa shule nao no mtundo eza hula inrapo intindia yauka ziazma zarengwa jumo mtundo emipaka ngebidio zijadilishiwa tartibu ya wana nezembo adeziene yao harumwe masiwa homzungulio waheza hula za tuhonda na utundi. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wende na utasi habari.
yona mezi sita dingohi ranzi owade wa hezinyama wakanti harumale si wala mwali vanorimwambia unizo idara jimla ya utungaji irenge azma za nyumeni iluzia omtsangayo wa howade na sheka oshahe bahari ya Hindi shijana malalao ya machancho ili uhafadhi yezinyama vanu nentu zijao wanwasa wafanyaze tabuhithi pia unajua kwa wade nguo akabanu wade effectivement manano kufanya tabuhithi waheyazi nambao serotype anu waheya sushuzi inji za wade na bo ele lao lo kaya he namna wade ulio kaya ikale onga bo sushu fulani au serotype fulani yeshizungu ukontujua yeshi komori ambaye nini donc yabo lazima ondwa tsahe sindanu ikonge julo lana yeshidi wane nesushila baada ya fasi tabuhithi ondwa jua ye serotype iliyo ondwa tsa hamsada harumaye COI ili warisaidie ondwa tsahe eze vaccin zaukaya ondwa jewa wane no wade huo donc garjo shukuria le kungumanyo la he bahari Hindi haukaya warisaidia eze vaccin zozija ngasina zaidi ya mwezi wanu donc hamana wanaweza kwa wade ukaha kuumali ondwa disa o vaccine ifanyisha mali sha ya we vaccine inu ihe ana dozi mbili donc yafanyia de dozi ya handa donc abaibakisha tena ukaga lazima wafanyie dozi ya mbili donc abantu gajitayarishao na sina direction ya he sungaji zinyama ni direction de l'élevage akwando hunde namna ukaya wandu jadendo afanye dozi ya mbili yode jotongeza wandu hifadhi ndo yezinyama yutongeza wandu wane no wadeu lakini utundi oharma ya mipaka ya henti gebidio ijadidishiwa ili wadeunu utijoenea harma ya masiwa ya baki hausikitifu amjo zonesa mbabi ya ukaya ngabo wandu ukonga jwa uka jarumu ni madhamana hao kwa tuzijua yani majeshi na mapolisi wajiruhusu waendawe rengazi nyama hamvu omahala niho harmaye shindini haurobeni wajiruhusu hamvu ndo afanya igozi shamvu warengezi nyama hizo hao wajiruhusu wafanya kartasi watoa wika nyama fulani shangwe mwali sijebana au shangwe nzwa sijebana abuskanda ngesha bashi ni zonese ni sika izoti haki yabo hamana mnazonisa zenungo hizo majeshi au hao mapolisi wao hao majandarma wajukangwa zifanyao au unajua kangwa fanyo nungo zituza kisharia na hiyo kesi ila dhamana lazima ifanye akawao lazima ke waundwa tundao eze mizuri za daula zistehilwa yabo heina mwanajeshi ujoka hao polisi hao gendarme ujokanga ufanyo ndongo hamandio yabo uchanfu yabo youth kiti harma ila hazia yabo ngondo mno ngondo kinyume na zila dhamana za hao lazima wazifanye donc hamana nazo ni samjoka madhamana hao kwa tuzijua shanga sina stishhada ya majeshi warenga wasinye kartasi ka waruhusu mndo yabale nyama mali habale nzwani ujaba izo tinongo lazima wazifanye uchanfu abo kanzarengesho bashi ndo nisekaya na warenti zenungo hizo baiyo yotabiambi haukaye hazia hao doka warisaidie wandu wa stay hize kanuni za daula wandu stay hize mizuri ya kidaula shatu doka wazirwarie lujwa ukaya idara jimla ya utunda yezinyama ni shahula geta na bahisha ukaya baingwe o wadewa yezinyama uka ushumpi ya mwanadamu ama gelazimiwa haina mru ya jihafadhi. Rika udungai matalazuzi ya halidi mzuri. Ya idara jimla ya homlibo zenye ushuru nusukani wa masiwa wafikiana ya ukange pasawe tarehe 29 ya mwezi wa utu igabili wandu walibe ze vinyeti za magari ya hao. Izo ndezala ya harmo monano waendelea nuwa mfumne inu hunmoroni. Narudunge melezo zaidi. Rangu le 29 la mwezi unu, leo le 27 rangu le 29 la mwezi unu, wajujua wajitekeleze harimali daho la ushuru waje walibe ze ushuru nombo vignette vignette ni taxe diesel sasa njianziani haunga njianziani rangu le 29 la mwezi unu wa utunu waendelea wajuyo hata à partir du 1er octobre on a comme marge de un mois na presque 2 jours à partir du 1er octobre mkavenza hapo ngatenda harumamva wa majoration ujukautalibe à partir du 1er onda hoji zinu tilongoza lisawa sharika kubaliana wakati ulo mwinji ndio Oktoba la kawala ta Oktoba jerli beze vignette rwani kama sharuti ya ukaya bila dhimwenzi ya ranziwala tel ma ujabala baruani ujia vole ifanyisheka ifanyishanga rjo libeze vignette
ngwajalianga shughuli ya serikali wa respect kazi nongo hizo watu sisi ngasi tayari sisi usukana masiwa sisi kufanya grevu esha hatu doda imadae kemadawe ya hatu ya utajia yakiri kasi tayari wa ulivaze zempo za ladhimu wenge sisi usukana masiwa wana nyihongo wa miondi wana ama tujamba wana ama kwa ngaru wakilio bana au mataximani wale hamaraia haina mdula zina fasira nzida baha wakati rongo wao unabamba kumasenda ili vinyeti hayo baunu mkataba rafanya wao stay hizo ngora za rakauzita walikubali hizo ngo hizo wazifanya tena wazionao tena wazishuhudia toka kwanza mbili wao wazionao ukaenzi ya Telman enzia ya Baruani ni ya Volovolo zifanyishia na hiyo mongoni mwanzo ngo kao zikarmo mkataba rakauzita wakati rakautaza habari za vinyeti zina hata mpaka Oktoba likubaliani hakapata tambao zira mwanzo ngo hizo. Mvawasa ya wahe taarifa habari mudir jimla wahe senderes Dr. Tawilu Mzehamadi hapara watangazaji habari harmamona na mfumne inu ili uhashirisha wakazi juma ze athari za shikomori. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor wakahadhir. Yeza kama hadisini harimaye majadiliano domtole homana ni wahezi alama za ho hususia wa Komoro omhifadhize athari ranziezi komele hao ujaizi tokomeleha ngazi husuo heni mzima o wakazi haajli ya uhifadhi o hususia o utaalamu na utamaduni wahemasiwa yedhamana wahesendere singe na ushangavu nezijirio tanabahi harma nasina muda utomshashiwana kaya ye athari emaratha ikaondo ya onisao hususia wa Komori ya wa Komori gazendono juruhula yani ya wamjamba ils ont des palais ils ont des sites ils ont des monuments ils ont des espaces publics yani haina mbandu kao wa Komori ikawa roha wendo bonze woji fahari yakawa bali wao ndio waono wajibu waona ukabala nsila ila nsilo na utajiri baho utajiri huo harmaensi hatu ngawendao no menyewa hao shemeza hajizima haina namna na taratibu ya ukaya rijue rihifadhiwe zindu hizo wanduwazi ngodi ngohi homenya ukaya hizo lezonisao Ukomori ni Wakomori neza alama za hao Wakomori ombamuze athari za hususia wa Komoro yomengoni mwezi venu wao ombaliriankli na maarifa yaho wakazi Rika wenshia sobti ya Hafsa Abdul Somane mapicha ya Ibrahimu Mkavabo Harmonva wa Sport sheikao shandali yao mashindano ya mpira wa mundu ya tilanziani ne URTC shipara watangazaji habari ya mfumne inu harumwashi wanza shampira shamoroni umunanonu wazimano watangazaji umunanonu samahani wazimano wakauva mpira wa mundu emadhumuni ya hao lufanyili ya wakahadhiri mjimdiso waheze machi zabira neza azma za utanziani husu ezijao hadaraja ya taifa na rudunge bando za makalma wayatekeleza Arma insia Komori pia bani kasina federation 18 avenzelia arenge voluma departement surtout on propose tournoi ya football parce que réel wa ukama football yo de sport phare ilo hunu na yo de tsonge so iparanyisa pia wanadamu donc bavori tsari ngie harma utsaha zindogozini rizingi bana tungehandani utsaha salama harmazi stade donc yo ntininku akusebele ya vili ingie harma development ya majoueur mananga mjuwao amba ORTC ava ngangalo pia harma dunia na ORTC kakensi ya ufanya emission politique na auto journal et lazimani ingiwa jonu ya usaidia sport yedemana directeur wa Nyemene aona maslaha ama kedingoni mwa commission ini asaidie watu shinda afanyishie ne tourner vile ishinde ivilihe au salama ile nyese parce que baada le joueur ma championnat ngajo huja ile ishinde zekipu wa leo kama sport yo tsumani be sport yo parano na banda ritimizi eze karne ze demi-finale za hii phase regional Paris Media joroshelezi kabala ngawe final kaungi yo ye fumtsano
ijao yinu kao ngejoka tarehe 28 ya mwezi wa Août wacheze tena ukaya banunga bo ila daraja kuu kao doritarishao na de phase nationale donc garledao ekipe ya Nzwani, ekipe ya Mali na ekipe mbili za Ngazija wanajabo riwoni tena ukaya Mandoni namna sharisha kasharoha shijashi badilishia mbabi kwa sasa ye shedadi shaiz equipe banarika repartir ma equipe ndaru jerfanye triangulaire rijaba banda reconsulte wala ndika ngarfanya wazi wazima ulona utaalamu wa hii sport ukaya rifanya equipe ne ukaya haina equipe ka udwa jodo renga tournoi la phase nationale dont ma phase handani ndio Ngazija wajongo ipubili Ngazija na nzima Mali na nzima na Nzwani na nzima Nzwani harditse na roshelezi ukaya calendrier ka udwa kaya roha ibadilishia imana jaitsangani hade match ya Salakati ka le 6 abekaya et phase nationale ngejwandi sa le 7 septembre première demi-finale et deuxième demi-finale de le 8 septembre gabojoka et match ya e troisième place on est le Wanduha mais quand ngejoka et mardi 10 septembre et puis gabojoka finale quand ngejoka et mercredi 11 septembre. Mfano Volcan Club ya Moroni na Union Sportive ya Selea ndo mazama ya mpira ya joka ushindania ya finali ya bavu yaandaliwa ni ORTC na renshe mapicha ya Ibrahim Kababo Badri ya Sedomar harma melezo zaidi. Harimwe shonza shampira sha Moroni 2000 harimwe demi-finali ya wili ya kautabu wa baina ya Union Sportive ya Selea na Volcan Club iza kaufikiriwa tiniza rendeha. Volcan Club ya Moroni miongoni maze ekipu nkuza mpira wa mduhu Ngazija hashindwa magoli maili kwa dima Havir na Chenko na Rapid ikao warengwa hawenda waheze juu ya Volcan Club na uko wajashinda watimizi izo ya Volcan ya kahutajia. Huno wakaushionzani wale wakaya majuuru wa Volcan wapuza na umuru wa wanilia zemfulana za hao. Inu demana ikao ya Union Sportive ya Selea iwabiri ya hontongoni hawore na magoli maili yao. Sira kontribi ni rono machi ya wandu majuri wa kujitaliza hao. Shahamande heli eni mruwa analize mpira ya juao. Zenuki pumbili ziji prepareo haruma sezon jao. Volcan heli mimneelewa. Kuna majuri menji watu rambulana raha. Kwa haruma fazi ya recrutement samani. Selea yangu haruma dinamiki ya kipuihe yao. Kwa balie dinamiki yo malgré que deuxième division shabane ekarka itsinji ya première na deuxième division entre une sportive ya Selea et une sportive ya Zilimajou. Dinamna yo parce que de même harma ze compétition d'azino rinmo affronte tena no rinmo elimina en finale et abona na ibahe kana kauri shangaza wala siba tukana kauri shangaya wala kana kaukana harara shena mna range match ya contre Volcan namna juri contre ndando fresha une sportive ya Selea parce que les équipes zianku ça c'est une équipe concours en hale ama histoire mpira wa Komoro rijibu au liho arona kipa mada yenu ija matengo mada lu Volcan shindwa likubali daishe sama détail ça shindwa amené au penalty ça arrive kazali sahasi sasa ile issue mpira de hele sawana Mali na Nzwani elebaki la mwisolamba wa final ngalijo endelea wakati mzima habeshelea Ngazija Union Sportive ya Selea ijula Hasana Doga mujotsavuha na Union Sportive ya Zilimajou ya Zimbabwe ezabaki ngarinda ya mudari harimo ya ndo ushinzi. Haurekebesha ya finali ngejoteziwa baina Union Sportive ya Selea na Union Sportive ya Zilimajou. Na yemada inu ndo kaza kifu taarifa habari ama kabla sumlani kabisa ndo mweshaliza ni bando hezimada za kaza himisa. Mkonti benzo wa mawakala wendele jumba la mawakala hamramba mfumra reno. Hafla ya utamia jumba la hili shirika la mwenje yendele mfumna inu hunmoroni. Eza rabake makatiano ndo mbushiri ya ni mkamili shebari na majijima za khairi bazima ni ORTC mraba menji.